Priča je toliko hrvatska da bilo kakav element koji bi u nju bacili bi pokvario tu genijalnu, fantastičnu priču. On je naime genijalac, sa 10 godina pišu po medijima o njemu. Sa 16 on putuje u Kinu i London sa mamom doduše, jer kaže prodavat će kinesku odjeću koja se ne može smočiti, rađena je od nekog specijalnog materijala. 16 godina, a već kaže veze s Kinezima. Sa 16 godina mnoga djeca ne znaju jesu muško ili žensko, ali on rastura. Zanijeli su se mediji, masonski pamfletići, pišu o njemu čudesa. Glavne TV zvijezde ga dovode u emisiju, a šta ćeš, valja i za kladionicu zaraditi. Geni da geni, geni da geni, čudo. I tako to do negdje 20. kada on kaže je krivotvorio nekakve novčanice i zato osuđen. Kako je osuđen, gdje je osuđen, ništa još uvijek ne možemo doznati, doznaćemo ovih dana kad se priča razvije. U svakom slučaju, očito to nije nekakav specijalan grijeh jer nije viđeno da je završio na robiji, znači valjda je kažnjen time što je krivotvorio nekakve novčanice. A onda doznajemo i to da je prijetio, da ga je optužila mlada djevojka za bludničenje. To su već te priče koje su hrvatske, balkanske, fenomenalne, nema takvih priča. Ali glavna priča je da on za vrijeme pandemije, kad ima tih 20-21 godinu, dogovara sa Kinezima posao, oni mu uvoze u Hrvatsku hrpetine, ovih nekakvih za ispitivanje korone, nekakvih kutijica, gdje imate ne znam što, neke štapiće, pa ovo, pa ono, lijevo, desno. On rastura, on prolazi na onoj komisiji koja utvrđuje lijekove, sve 5, sve divno, sve krasno. Sva državna poduzeća zanemaruju činjenicu da je osuđeni krivotvoritelj novčanica, nego dogovaraju biznis. Razni kupuju te testove za koronu i 500.000 eura u godinu dana zarade. 3,5 milijuna eura u godinu dana zarade. Auto od 350.000 eura. Sve 5 vako. Nije mu Bill Gates, niti Musk, niti bilo ko ravan što je on. Ali kaže u jednom trenutku on se dogovara s nekim Turcima i proizvodi isti takav test koji nema certifikate, jer ovaj kineski ima. Isti, dakle, takav test, samo je to kopija testa, iz Turske dovozi u Varaždin, u Varaždinu prepakiravaju kutije i mlate pare. Ali nekom je malo dojadilo, pa je krenulo ispitivanje USKOK-a, DORH-a, policije u Varaždinu i tako dalje. I evo ti sad afere. Inače, Malac, doduše sad je već 24 godine, se jako poziva na Rimca. Naime, biografije mi jesu slične. Mali je svoje pare za kinesku odjeću dobio od mame odvjetnice i tate građevinara. Ali nije poanta u tome što je tata građevinar, poanta je u tome što je tata ADZ-ski saborski zastupnik u jednom mandatu. I tako, oni dadoše 16-godišnjaku lovu i sve kreće fantastično. I Rimac je od svog tate dobio ponešto milijuna eura, a tata je Bosanac koji je došao bauštelirat po Njemačkoj i toliko je sposoban bio da ima građevinsko poduzeće koje je gradilo trgovinske centre. Milijuni eura su stizali na račun, pa zašto ne dati koji milijunček sinu da pokrene posao autoindustrije. Ono što je zanimljivo i razlika, naime, Varaždinec domovine sin, osim što ga hvale kao dijete genija, ne želi se eksponirati, a Rimac je svaki dan u medijima gdje se vrlo lako iznervira, vrlo lako plane i tako dalje, a ima jednu golemu ergelu onih koji u medijima o njemu pišu, koji ne smiju dovesti u pitanje taj kapital njegovog tatke, koji ga toliko mu se dive, prekrasno, predivno, čudesa su. Ursula von Leyen dolazi
kod Rimca u tvornicu, ali što je problem? Rimac nije kapitalist. Rimac dobiva goleme pare Hrvatske države, dakle nije na tržištu. On je financiran od ADZ-ske mašinerije, a tu je uvijek problem. Naime, naravno da će ti razne tvrtke ulagati, kupovati dionice u autoindustriji, gdje ne bi kad država daje silne pare. Doduše, Rimac ima neprijatelja, to je Radnička fronta. Istina, zovu se Radnička fronta, iako su svi redom neradnici, nikad nisam čuo da itko iz te Radničke fronte igdje radio u realnom sektoru, ali oni kreću stalno u progon Rimca. Pa u Saboru izjavljuju da je dobio nekakve teške pare, da nekakve tehničke testove provede, a nije ih proveo. Pa onda tvrde da stalno priča kako je neke svoje puste automobile negdje prodao, a da nema ni jedan dokaz da je prodao. Pa onda ga napadaju da je tamo negdje u Svetoj Nedjelji nekakav pogon dobio nezakonito, odnosno zemljište gdje je izgradio pogon. Bilo kako bilo, dakle, priča je simpatično adezejsko-balkanska. Ali imamo mi u prošlosti, isto takvih situacija adezejskih, Sjetite se samo fenomenalne, neviđeno talentirane obitelji Tuđman. Pokojna Ankica je rekla, zašto su njezina djeca tako uspješna i unuci tako uspješni? Pa zato što rade, što su vrijedni. Ko je nama kriv što smo neradnici, što ništa ne radimo, što ležimo pod bukvama i ako smo razvalili usta da nam nešto neko ubaci? Oni su fenomenalno radili. Znamo da je Seka Nevenka imala duty free shopove. Čudesa, love koliko ćeš. Pa onda Štefek Tuđman. On je imao restorane, hranom je opskrbljivao studentski centar. Ma čudesa na čudesima. A da ne pričam o unucima. Unuk od 29 godina vlasnik banke, pazi, 29 godina bankar, državna poduzeća ulažu u njegovu banku. A drugi unuk nešto mlađi vozi nekakvu formulu, ovo ono. Državna poduzeća ubiše se da bi uložila da on može voziti formulu, sponzori su i tako dalje. Ali dogodi se u jednom trenutku da je Franjo malo, otišao u bespuća povijesne neozbiljnosti i odjednom nestade poduzetničkog duha u obitelji Tuđman, odjednom bankroti, odjednom čudesa koje kakva. Dakle, što bi, nemam pojma, ali je priča, morate priznat, adezejski simpatična i balkanski simpatična. Pa onda sjetim se jednog moćnika koji je morao lagano tiho nestati, ali bez ikakve odgovornosti, Ivan Jarnjak, tajnik ADZ-a u vrijeme Sanadera. On je, prodavao, odnosno njegov sin je prodavao nekakve satove, nekakve ukrasne predmete i tako dalje, pa je 900.000 kuna na hrtu prodao ovdje, ondje u državnim poduzećima. Svi trebaju te drangulije kao darove i tako dalje. I Jarnjakov sin je zaista sjajno radio, imao para. Dobro, nije to kalibar milijardi kao Domovine sin ili kao Rimac, ali ipak vrti se para. Ali ja ću spomenuti dva slučaja koja nisu toliko, što se tiče love, potentna, koliko su, što se tiče, klasične komunističke logike i komunističkog načina promišljanja. To su pokojni, sin Franjin, znamo, Miro, pokoj mu duši, umro od korone, koji je bio šef tajnih službi, dok mu je tata, predsjednik države. Pa to tako ide. Pa Kim Il-sung, je postavio svog sina, a njegov sin postavlja svoju kćer, izgleda da nema sina, pa se odlučio za kćer, kaže, kćer će naslijediti u Sjevernoj Koreji vlast. To se tako radi u komunizmu. Pa ne možemo mi nekakvog bezveznjaka sad staviti da bude šef tajnih službi. Kome ćeš vjerovati ako nećeš vjerovati svom sinu? Tako je to. Ali da ne bi sad ispalo kako Stojić mrzi ADZ, ja ću spomenuti jedan detalj iz života SDP-a. Ivan Račan, sin našeg dragog Ivice, nažalost pokojnog,
Ivan Račan je SDP-ac, bio je saborski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, kažu čovjek iz Sjene. Evo, vidio sam, proučavajući da bi mogao snimiti video, fotku Peđa Grbin, Tomica Tomašević pregovaraju, ali uvijek u pozadini na svakoj fotki je Ivan Račan, veliki intimus našeg sadašnjeg predsjednika, pogotovo u doba kad se uspinja u SDP-u i postao šef SDP-a pa i premijer, kaže uvijek je tu bio Ivica. Ivan, nemojmo, pogriješio sam, Ivica i Ivan je skoro isto, ali nije isto. Dakle, ovo je Ivan, a mali Ivica je mali Ivica. I on je imao PR agenciju gdje je agencija služila kao pilićarnik za buduće moćne SDP-ove kadrove. Pa je recimo u tom pilićarniku radila Mirela Holy, radio je Gordan Maras, a Ivan Račan je, bez obzira na to što je član SDP-a, bio i radio PR budućim predsjednicima države, dakle nekolicini njih koji su bili SDP-ici. To vam je, vidite ljudi moji, tako jedna balkanska priča. Nemojmo trošiti energiju na ljude, bez obzira što su možda to vrijedni ljudi, što su možda pametni, što su možda sposobni, ali nisu naši. Držimo se naših. Naši kakvi su, takvi su, naši su. Zato ja kažem, nema veze kakve ADZ-ske afere, kakve SDP-ske afere, neka sve ostane u kući, neka se pare ne rasipaju, neka nam ne uleti nekakav divlji rastera pitome i šta onda, ode ADZ, ode SDP u bespuća povijesne neozbiljnosti, a što ćemo mi onda, mi koji 30 godina bez ADZ-a i SDP-a ne možemo, izgubili bi sve, pogubili bi se potpuno, neka nama do u vječnost žive ADZ i SDP.